people. I appeal to you to cooperate with us and help us. We are fighting a war to save our people and to save our land. We are fighting a war. This is a war. Election is a war. Ito malamso ang election ke ron kesedan. Ito malong ri lapen akay tapi jok yapan ke rayi lapen pangtang yapan. Ito abang putin na ponton lo. Apot ito peri na ni jatra. BJP atong la kronism atong alam itom hana pa peri dia pan gemji. Ametanga tumang si police a uniform. Isi police cekrong si kopi dinin ng pa peri dia pan gemji. Ilitom maganda peri Ilitom a right to self-defense, a right to ito panging belo kay liting bay pitte, ito a right to Kasimon ke labangso, release alam ke acha hoya ko bola na ami ko bo buju de iyati kisu nepotism aro chronism nepotism mane আপনারা সব জানে যে নিজর ভাই কোকাই সকলক নিজৰ পৰিয়াল সকলকে কন্ট্ৰেক্ট এপইন্টমেন্ট গোটেইখিনি চব টকা চকা চব দি দিয়ে সেইটো আমি কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ পৰা আমি একেবাৰে ধ্বংস কৰি দিওঁ উলিয়াই দিওঁ ইয়াত থাকিব নিদিওঁ এইটো কিছুমান মানুহ যিবিলাকে এই ৰুলিং পাৰ্টি লগত থাকি পেলাই খুব ডাঙৰ নিচিনা ভাগৰি কৰি দেখুৱাই তেওঁলোকে আৰু গুণ্ডা কাম কৰে সেইবিলাকক আৰু কৰাপশ্যন কৰে সেইবিলাক আমি ইয়াত কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাওৰ পৰা আমি আঁতৰাই দিম আমি একেবাৰে আঁতৰাই দিম আমি সকলো ট্ৰাইবেল প্লেইন ট্ৰাইবছ আৰু হিল ট্ৰাইবছ আৰু খিলঞ্জীয়া অসমীয়া আৰু আদিবাসীসকলক প্ৰথমতে চাম কাৰণ আমি 6 শিডিউল আৰু কনষ্টিটিউশ্যন মতে কৰিম সেইটো বুলি পেলাই অন্য মানুহক যে আমি কিবা বেয়া কৰিম বুলি নকৰোঁ আমি অন্যসকলকো ভালকে কৰিম তথাপি 6 শিডিউল আৰু কনষ্টিটিউশ্যন মতে আমি ট্ৰাইবেল সকলক আৰু খিলঞ্জীয়া অসমীয়া সকলক আৰু আদিবাসীসকলকে ভালকে প্ৰথমতে চাম আমি এপইন্টমেন্ট গোটেইখিনি আমি ট্ৰাইবেল সকলক খিলঞ্জীয়া অসমীয়া আদিবাসী সকলক আমি গভৰ্ণমেণ্ট চাৰ্ভিচ এপইন্টমেন্ট দিম আৰু যিমান কি বেনিফিট যিমান আছে তেওঁলোককে আমি দিম আমি এতিয়া অলৰেডি আৰম্ভ কৰিলে ইয়াত কাৰ্বি আংলঙত চিক্ৰেট কিলিং এইটো গুপ্ত হত্যা ইয়াত আৰম্ভ কৰিলে এইটো ৱেলছন ৰংহাং কাকোজানৰ ৱেলছন ৰংহাং তাকো মাৰ্ডাৰ কৰিলে কোনোবা গুপ্ত হত্যাকাৰীসকলে আৰু লাংলকছক জয় সিং ইন্দি তাকো ভালকে পিটিলে আৰু তেওঁৰ সেক্সুৱেল অৰ্গানটো কাটি পেলালে ৰাতি আৰু যোৱাকালি পৰহি এজন ল'ৰা যিটো ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছে HSLC তাকো মাৰি পেলালে ৰাতি কোনোবা গুপ্ত হত্যাহে পেলালে আমাৰ কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাওৰ ভিতৰত আৰু গুপ্ত হত্যাসকলে টেৰৰ ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ ভয় এটা সৃষ্টি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে সেইটো আমি ফাইট কৰিম Next agenda.
Tapi kadang-kadang untuk lampunan, mono bagian introduction of guests. Alwi Kapacini. Introduction of guests. Alwi Kapacini yang sayang deng berpola pen. Halo Alwi Kapacini along. Ini tuh mandi marlia tuh. Lah, kedeng polang tek. Karbia poho. Kecetik aja pansin nilin pen cuning rilong. Ija ami introduction of guests. Itu agenda di jam itu ya. Apa sih? Ini nale tumalong, nale tumalu. Lapang sa introduction of guests along. Nili kapatya kantung, mata kapacini kantung lalo. Ilitung APHLC President, mata non upcoming parliamentary election MP candidate. Ilitung masal jai kathara pansi, aprangsi, kaparja pen radangnu. Keceklangi pan, alang lipan, apor people lo. Lapen karbiat poho pen alang lipan, amanat peng pen alang lipan kedeng koni pansi, pini nili cuni rilo. Lahelo itu masaja kathalo, lapen lo ni itu kathalo. MP kaja pia pangkuang lang lilo. Katong kita Richard the final pakai counter. Dia kathalo, lead. Dia kathalo, lead. Dia kathalo, lo. Dia kathalo, lo. Pen alang lepan, kapia jampurong pen. Alang lepan, kacu pon lalu. Kalau lapen mau por kapek turun salang lepan kacu ini hang kalau tak ada por nanti pon tepo. Second, Amar Majote Asetia, Sir Raju Tiuri, the one who is going to contest from Sonitpur Parliamentary Constituency. Sonitpur district along Parliamentary Election MP candidate alang lita kar jab dunia banglo. Nasi alang lipata Richard Absina. Thank you sir. Sonitpur district along kaya itu makai tak kilo na yatim lu. Lapen hola gas dame itu kar dia kai tu manta alang lilong kacau pun aja pansi. Pini nilihin pendak pen alang pancuni wilo alang tumpah. Hak barat hong belalo Miss Anita Mech, ex-MSC candidate kambing long Thomas Council. Anita Mech, alang lagi apa pun lima puluh lagi sih orang apa kedatang MSC election ho alang Anita Mech, election kerja korban pulau. Independent candidate, ibu tuan, namanya nanti itu masa. Daniel Langkasa, I think he is coming, yeah. He is coming. Coba, mau lihat pasar baru untuk introduction agak pegang lupa. Kalau itu MC dan ex MSC candidate, sa Daniel Langkasa, alang lihat, kalau masalah tawar manggalan pansip itu kan? Daniel Langkasa. Allah ni gambono dapat kalah. Keluar sakit pak dan apa ni pamit dari pak. Andeng boy bagi apa? Boy pasti ni pini ani sili tu members. Ini kita tu sisi kita tu pensiun tu kita tu publik kursi itu betul. Isi ini boy. Kapan lagi pansi ni? Alah itu apa tu nuri lah. Isi ini boy. Kapan lagi pansi so lagi korban aku ketinggi sekali tengok itu. Kalau kau pernah itu makanan itu itu, kami. Daniel yang pasal long ni, Daniel yang pasal long ni, di masa community long ni, di masa community long ni, di masa community long ni, tribal unity long ni, tribal unity long ni, RBL di masa long ni.
Alami no, Daniel Langkasa, alami ke from Dimasau, alami ke Bantang, Dimasau Council long, alami ke aku elong karaman lo, tapi alami elected ke haitan abang pulo, ini pulo bangsa elong, alami Ilo soan ke cium kecepatan, ini kita uji pasti alam tidak banglo. Si alam ini sudah dipilih, itu jumisan, itu apa? Ini kita orang dapat ahok alam itu apa? Kita cari lagi, kita kita hantar lagi masih alam ini sudah sih. Thank you sir, Daniel. Langkasa. Allah, sip kita deh. Kemarin ছিল deh. Ini kita kan namun dia kontar. Media kan itu. Handle Media code we have a very important guest in our midst now. Let me introduce now. Just now he has arrived. He is Sir Daniel Langkasa, former MSc from Haflong constituency. They hala karya pawan ha, Sir. Apuni olok mutile balas ya. Alang lelo Daniel Langkasa lo. Ya. Kapen alang li chor olong, madam. Alang li chor semenan do nomposi alang li chor pandak me dak kang tur pen. Alak radano pachini pasi nili chuni lo. Madam will please ya na. Ya. Alang li chor lah lo. And I guess ke dolah ni lo. Yes, dolang sedame nili mopi pachini pon bom bom. Nola baga APHC Central Committee in Bern. Nili tumali da rapana nili radano pachini pansi nili podot intur pon bom. Nola baga APHC Central Committee Vice President Rajesh Kishore. Alam isame radano mitulka. Koho pe kakyo pachini lo. Rajesh Kishore. Adun tu Mr. Rajan Timung, Treasurer. APHC Central Committee. Puhong sarangai pasti. Adun Mr. Dhonirab Timung, Finance Secretary, Central Committee.